Katu kat ni por hadin bagi katu kat ni ngut ki hawkers kila penlong dak jeng ki rak plakat hak kendailat namar ke jing bom yo jongki ya ke certificate of vending COV nakaliang jongkong biolin pertu ke presiden jong Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kala kerpat nak ke sarkar ban aya ke COV syaki badai hak ban yo. Habakran sikilat pathai kubor ha kenok pai sengi jong kapratrik unailar araja arpusan kakong biolin kalaong baka dap dak jing ngokia halor kani bat kumta kala kerpat ya ka sarkar baka dei ban le kham kloy ban ai no ya ka COV syaki badai hok ban yo. Nalor kata kalaong ru babun hi kidei ki ba imjak po na kani kakam balada kidu no kimdan jakasu syawai ban lej bat kumta ka sarkar ru kadai ban perkhan. Nakaliang jong na mara wilayah tercang banyak keren yang betul tarik kan mara tempat jo ya kata kasih ubi kastor taruh dong ni ba gini tekno kan tang balong bukta kan kata kajing tek jongki batli gini long kelado belah aduh mental ala tayo ini ke basuk bang syambil deh kasam jinge ngi sumtoi ala di ru kan ke basuk bang syambil mara daga kajing bala kadai ke badan betang nang ni ban mi kajing bala em kadai ke besok ban shamjing kasam jinge kata mar bapli gamang kadai ke batmai ru kadai ke barin mar barosh kata lo kimnang te ban war jaka bala da wei te kim tang nang ni la da kidu nang ni te long kinder jaka ban le nang balong nakat padi ya ke sarkar ru long marba kimdei ki badang dang pun than hadu kata ba kimla ban pendep deng mar kidan setangkat ni mut hi kindiat kimdei ki babun nakat padi ka sarkar na marba kan sintiano kin pegno dan kin ai no ye kin marba kin yo ye ba macam mar menta na marba bat ki bayo bat ki badu ni ru nakaliam dong ngaru nga dan ni ka cipta na marba laga Prabu yo samlang beras kata kimon yo deh. Yang ayo berwei badan kita kisau jangan. Dan kita kaji kita jangan amarba. Takat nusnan ya imhang ni ya tukam hang ni ya keren ya kana hang ni. Kan kita kaji kisau jangan. Tambah ndai nga suang no ya kasokar ba. Kacimkia no la bata ini. Bahkan ai no itu ba dei hak ban yo. Kimat ya yo no. Marhen dei la da kasokar kacimkia sisam. Mar kam Muslim ke ba kam sempur na mar kidan pangkian mun hindi ke badan bun mar kidan setangkat minggu di ya bat na pedeng jong kini ru kidang don hi kita ki bang dei hok ban yo kidang don hi de kini tepong kini ki hati kini kelong milai ke badan hang ni kadai ka hok jong ki ke bakin yo na mar ba kidai kinam song senong hang ni mar kadai ka kamram jong ki ban yo mo Lada kidu nang ni kumdan Jakarta ban le chenu ru bikin kamai da kawai ka kumdan lan mar kala malen ni ban dim je takadang wa karpat ya ka kota na karpat di CEO ban simkia ya kan ni kumbagi ya keren ka tugas ni na marah ka tering ila ya keren ya kata ya mairu ila ong ni ba kinya pegno jangan karpat ya iba simkia kan ni pegno nang bakin yo no ya kata ka bah ka bentar kita tegi boni ya kata ambalong tu mamia mira hani kibuni samar kibam dei hak boni rai kido kibam dei hak kisung thoi ya ladi kisung thoi ya ladi namar bakim dan kata ka hak yo em sarai ulaya le chnong dan ubadang dan berlale margi dan hiro ki bahasa bawan yang kendu yang agam ba yang nila long lati kena bagi mam yo asu te ngong ya kata tolong gatit tang ko barmen ma batte ya kata mi yo ya kata ngam la man ba te bang ila sing thu hi bang imam yo su ba ba ni lekai te kita tolong kidan Jakarta ban lekai te kun gini kasi jongi te kidan Jakarta em kidan ki bamdan kidan ki badan na marba nadu nongkong ki siru ila ya keren nadu nongkong nadu arajar kan riu kan ye nga kan kaseng wilayah keren ya kata nama bakalai ceni kalong baik di badai baik balukong dai nang Meghalaya dai ke badai yu Meghalaya ubai bania obam dai Meghalaya pat kaan ke batir ya kata marni ngintip kaan ketip kan kin hap bisa punya kin hap pek kinu ke badai kita belum dai kaan kata baik ya kata mar manga marwai tangan amla bangan ong ni ko umla banyo tangan
katum ka jing dawa jong ya ka hok nok senang hang ni dei bade mo me khala ya be ban yo ya ka kiong ha gini kita yo kiong ta long ha katu kadu tarik ka long ya gini kita yo hindai kakpo kam api si tayo artayo kakpo kadawa man la katiem katangan em ko namar balok kim la gan man ap ya kata kapor mar ka jing kapor di CEO wang gini kita yo je bapli gan rat per la chong yeng lai tayo te kibam dan lupa kata kakeng kadang ban bu ban bam talong kita kemudian namar kibon ke babala step kibam denit talong kata ke em ya kata la ya shek menindru padon ni bala ya simno ya kati namar katu namar kidon gini ke balong iklam pet punya namar bi gitu bi namar kibam dei hok kinang ta bansna ya ka epic baju long temporary kinang te dalam baya kata pada menin la shek la don ni bala shak ni ngila kita mengila ya sim menin dulu riba badalai pada nang ni ingin ya sim ya kata namar henrei hak tu apa bagi awan pat long iklam shek dikna ya ka epic kepada original duplicate ni mentapi pensna ka tu ka original ka duplicate kalau tu original pindah pek pindah lapet pek ini pada long lapet bakam dei kata original ma naba tang baya kita pada la kila ya sim menin layak kini lut kan layak sim di dai pak nakal yang jonga te ngala kapan di ya ka nama ka dai di ban hai ki namar ba kumanga ya thona do menne namar ba nakal yang CEO ba kini kita yo ban hai no jana yang jongi ro ka tingi lang namar kini ki sisi arsi tegakan saya kata kimla ban pendep ya kini sisi arsi dai tegi orang kini kata yo pakai dek ya kata kan nakal yang jongi ro long kata lah runga nakar pa di usio long bang kita iban singkia ban le namar ba kan da bon tan kita start lihat deh kan dai ke baslam ban le kini namar ba ndai ke patigan bon kan dan start lihat mut Habatin pej bahagi kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya